ya wagba me ukwo enmodo afi wona opetro susumata opetogbo fu ahakple chidejibe mejebe yiwa digbo agbama susumata mafi vijijuwa opasi melie ya wagbo no be mafi o awodomoto adoima onye du ike mamacho never vumia mafi vumi tofio ole afi vumi butakwi ole tofio wa wowe umele ayawagba ye ne makemie gere bato ha ope du bato hon iko yo no be konoku ho amama odomoto ado onye ajisi fa moto pletoto umele ayawagba plasio ye ne make enlaro abeto plesemo ho modrio mo bia bia mata ni medibe ma yire tefe mo beda ko banya gblo na am mediba bia obede Torgbui to kuku de ma nya tefe nye wunyebe am na kpa ma de ko asagbedi alo adudwe ko atoya Dr. Allen ma kwa ba joka alabufu na vuju difference lama akwa joka na akwa na ulama da shi yu do shi da gbo ha tan do na ganara mama okay no sagbeda ma otan dina maro mo dina maro mu edina maro mo dina maro mu besana usana agbagere to mo na mara yu sagomoko atui daka mara liya masago magere to mo ni machama mi jovuvu kan mara li besama de ohun ogbo na bobo obele gomajiji obo umesag obodo dujo evonovia motonio elema kasusukata gba vono obo vonovia umesajo no vono stambele dujo hamotu ga ka gba vonovia le josa onu omo wo na wa lo eve omo wo ko wo sama de ba bien be jo di no wa aha ayo jo ayi we ko agbon kokro ala nde sere we se jo ko ni ejo di ni a agbemo ye vono se jo do mo ko gbera vono se jo do mo ko gbera vono vi message tana vono vi jo sama angubu ko we kona bene yen to wi ata o se jo la madina ni kagamanya Magora manye shekina ofongo gba abenya tepenya ewonye uti sagbeda mo otuama vomanya mesia me yoye ne make ha ebe aba lobro na bo dujo vonovio a ebe odu ojo wa motu o nyatepo onye ga ka gba ale ko mele konu ni olebe no awo mele wo mo a yele enumo wo medakpe manya gbe na mo yo le pepede nwu wo na mi odomotare nye mi ano ike wo na be ajo faith azomeku ajo faith azomeku na mi 20 Ghana cedis benya be abo vijijia enenye kefe be anwro vijijia enenye vonele achim achim ntena na mi 20 Ghana cedis mi afo ike wo na be James Amango ike cho hikpo voa na le Cape Coast na mi 21 cedis mi afo Emmanuel Kwame Trouver na mi 15 Ghana cedis miato ya ele gafe uchu epenkwenye Emmanuel Kwame Trouver then ami 15 cedis miato Wilson Doji ni cho ike mi mete wo program wa enami 23 cedis egba ha Ghana mi 23 cedis ike febe eva nami 46 Ghana cedis mena gbefia nyi wo miafo Wilson Doji ye na makenye miato ike wo na be Linus Dovo jogbe na mi 21 cedis ni trevai to gbabo wo na mvaji o ha ega na mi bia ike febe 42 Ghana cedis ye na makenye efo William Kata 20 cedis ye na mi ye na makenye miato ike wo na be Oscar Christian Nogbeji 51 cedis ye na mi miato Victor Jongo 20 cedis ye na makenye miano David Benku special no be David Benku special na mi 50 Ghana cedis elebe na nyamwe be kliko echu eduiko na be alakple vijiji alonye alakple to ewonye vokoforidua ewole ye panu dape kenye chop bar ele koforidua Legion Hall
terenti aloba Chris na na me 50 Ghana cedis miato Victor nyo de ka 15 cedis ye na me ye na makenye efo John Kobla nuhoho 18 cedis miato alo Elder Abraham Lechu yik cho Pentecost toyene Pentecost mene le media le amasama ntoma aha then I'm 20 Ghana cedis miafo iko na ba atanli ayina then I'm 30 Ghana cedis afo Kenneth Chaoji Kujo 20 cedis here na makenye miamama ukata pe mama Patience afi Ashiangbo Nichokosra eva ye na mi 51 cedis yegba na Ghana mi 51 cedis akpe ke Hafima yideji amiano alo miano vinyonu ike na Belinda Akorsu ike chuvume le dowom le amodeta na mi 21 Ghana cedis Linda le dowom le amodeta ike nye dope ike odona enuku gedewo le ntoma 21 cedis ye na mi ehia be hafi wona na nyu ha mi hi opepere 0243408086 eya enye obabia pekperemu ike na wonami chu aha mumuangu apoto ya beye penkonye Emmanuel Kwame Trove echo gafe voyele wasakropon ebe le miape nkochocho ma ebruawo ple evawo ebe wo chonko na ofe viwo le ada ekeju jidevia wo chuchu consider chu jurava sere consider wo gbebe kojo ko blanc ple toto ebe yo na be kwesi mi ha mi yo na be kosi obe kweku mi be koku ple toto ebe ejibi abia bere nkochocho ma de gbegbogbo ka togbe wonye nya le nyenyenu so sro mela ple nyenu nya ma eke mejenu so sro chu beduntia mi togbo mo cho adanko enye nya tefe matro enuyamo kwa benye debate do ma denye bluma de kenye scholar kwa vegbe ma de kenye scholar uno vegbe ma hala wosusu zam pretoto but nyatepe matro wonye to benye mechi ne mayo wenye nusro gbele konwonti aditi enu kenya makarenti ne be eblo open kwa wonye susumata ne gele vem le mia pon kochocho me blem mato gbe nkware kemele nyadanko ta numo haroyi mikpa na mi susu ano gbogbo atomo de sere dibi mi agbolobe kwa mi afonko awo eblugbe nye kwa ne be kwa ekpo be bluto wo cho wo fese e wo jova gbe yama nkeke de sere de pinu yo yeji le nkeke ma ye me wo ha wo cho nko no fe view le nkeke mo ma mi o mi to gbe le blema mi akwen ko nkeke abe joda blada klototo ma edoyo wo de nkeke mama efonkwe uchona ne nkekede le poroma juragbe metobo yagblema uyo juragbe le blema be agblemi blaragbe e hawoyi na ragble uyebe agble tegbe bele yi dige ma le chujura badas ne consider e fifi ya ne bile babia otogbe bi ma togbe gamenyoro ta mi va pi mi va fufu no togbe mi gava juro agbro togbe tufonemi matufonemi aha e ba fone okay fo kwa no peperenti wona mi le mumu asia yi Emmanuel Kwame Trove aha egba emenyanwe be na chu gafe vo na le wasakropon akpekakaka enkoma le nyenyenu so sro mela menye ho fo nko onyo eblo fo nko onye mi ha mi sro nlo ugbo wo ha sro le mi agbo papa mo di ma bie nyayo babiare kure nu mantita mabio egba amade ike fe afogba ike abiman obe abimakumakuma na enwole fudem na maho iu kova shekina heba krinaka leke wole ela bela ma fonu fufu ma te pala ma fiem iwole punka kaka wa bi kuvazu abi ucha kekeke nu moto bia no va shekina leke ochoele Apo amop mejia amare limi kona po na hla abia egba achikara lio for dagama no da for ma vo akwa mara akosisi akofu kan ko wuni no achika afo garage amachi ama
Edena mvo de share konarema. Dena ukata konarema. Tamati se san le miachi meko woni. Ekuku. Meyi, minam just 1 minute, alo 2 minutes, minute of pepepe. I'll be back.
Dumenyo mata mi ga gubrova egba babia ya de letefe ke obunti afi na biage Torgbui me de ma bi babia yo amagoglon fia ba mi fonu gede oku de nyonu kple ntsufe dodo le dekonu mu ebe ye ha nya ma de ke yesura enu ke du ajijo na izigede be kafra zibozie to votepe ya zuba nu srofe wonyeta Yelena yesrofe nchu die nu ma esi ayi no gbogbo voye sebe menye nu damage onyo ye hazigede ye nana be yesro ha na dade tepema yeva ale eva nyawo sem usofo ha bolo menyo de konu to ha be menyo ye gere mo ho edima pe de nenye be amagbado do li alo wona do li kam ma ile nu ma won va yipentina kwa leka ocho hele mi aboy oh amali pa ma wo na mi kan la avama un de sha de pa mali akucha ka ojo na no kunu chileme no nchi na kogbe sha gbe ha la avama nya kucha la avama ma no be a de no da de nchi ama gbeli kana no ovako awako ya kono laza efia be remedy evu be efi be na mavakwa ele do yo boge epenti kokoge nenye be na jibe ya yide shekina for do for the sia de ike egba ike na le mi pom ye masijem te power opeka pojes 0244 941428 0244941428 Torgbui ba bi obekosira ya mami gegegra chojura blada kuda asere kosira tepeka tutu inogenala achomala klagon Shekina Herbal Clinic chondi gadre plafa dashna utro gaton blada gbamala suga kofa abujefa ga tada vudoanchi obudofa chondi wasara gave kura gbamala ho do pa jengo keke ojipoko la mongo do pe chondi wasara gave yaula gbamala akachi amala magaba hotel kpoma chondi wasara gatoma nana mai oyige nyekama nene mai wige emenye mia Torgbui huda azameti evelia aha efiata pe yuko nogewala Jennifer favlu ba mabia Torgbui ba ebe machu mankesim aha Torgbui meji mabia ba mia Torgbui nko do motor ka nye tam clover mi mese gomo aha ye mia no pakpaji ha wo yo no ba butu for mi mese gomo ebe nko wonya allo gomede de kaili nko yo megbolova yipo be le blema wi ye ke yevu mo vo mi Torgbui hwesebe ehie ba mesia me na jivi ala be ho ma wo ambeto de sia de beneva jivi na gbe ya me ta ji hosie nye be ne amade jivi yo ku oga jivi okua obu ibedo hi susu ade tai wo yim ne madu ala be ma wo ma wo amare ke bo abanye vi kuku jilawo ta amama wo Torgbui mi Torgbui yo amama oba jiku jilawo jiku jilawo fe vi ojiji ikachi agba opo nkochocho wo le ha chocho evema amade ikan mo hwesebe ya yide amagbedo dalade gbo alo ya yide troade fe avai ple dowa no be do peple kuinye be na yivai katamuna do pade be wakpere nti ya jivi menye be troade o cho viva die domenamo do wo amagbe plutoto hafi amanakpo viji tanenye be amame yide tefema o yewo ji hosenye be do ma hin koyo cho yele na ye viwa yenye nko ikenya magbeto ofo nkota eku selagachi ile de vi owuma mi Torgbui pe ji hosenye be amagbeto de sia de nu sia nu eji o hosa no yonuma etonane ta ocho nkwaro Torgbui no pe vi o ke amayo ke no evi kukujim nkoma wa nenye be evi eve kuvaya etonle jigo ina lo nelia ocho nkoma o na wo yo be jikujuko do moto de onye ta maklo ike glomnela butu ma glomele ha jikujiku nko ewonye nkoma wo le gbogbo mese nkwaro be kpoha jikujiku nko ewonye nkwaro abe atachi ye ha jikujiku nko onye dovlu jikujiku nko ewonye nko abe jakpata jikujiku nko ewonye ocho nko yo Torgbui alabe wanye enunyon na eku salagashi aha ye ne maka me be nye nko enye amenu
Jonathan mochu hohwe tobi ni chokosreva yenye zigbanto ike mele wana ya kpom de YouTube amade na mele ekpom woyo na afoto adobe vawe wonye be Rafa Gray ameto medi ma bi obedi amekai wonye ameyenye ameibo vigbanto ikele heke mugudo ususumo fu kaba towa meibo videsi ade evawe wonye apoto fon kotututu ima na yo ebe Rafa Gray ameto no agblo mi agblo le nyate foma eyenye ameibo vigbanto ikepo susu fu na gbale nyanya le nusiama amare bebi egebede susu kata ya magblo bi enya ameibo vigbanto ro le apoto ma wuji I think 1947 ye oji le fa pere kala fa sheke blanevo adrem e vijije wonye Gold Coast scholar wonye yenye ameibo vigbanto ikono blobi scientist wo le hema yenye ameibo vigbanto ike chaka yevuyo kenye the best scientist wo kele hema yene ne maglobe the secret formula of atomic bomb ikele hema ofa ameton pe ko yenye chugo majije yevu eve bele apoto yenti yene ne maka apoto yene mi adon kujia eyenye ameibo vigbanto ikele hema ikete nwunu agbana the German gbeme English gbeme ble French gbeme ta ne la foto ma bie ma foto afo nkonye Rafa Gray ameto ne sameto kwa elebe nanyabe evawe wonye afoto ya be yepo nkonye Dafleso Dafleso am title onya elebe nkomu bware no no sidi Dafleso ayaba nkoye apo nkoye aba be title onya yaba nkoye okay you merci be yepo nko de say the premier position la masi alumane ne ma alum yepo nko ntoli ochona ayu merci merci de te fama to bi mere kuku ahia wowo ble ahasi wowo enu de kai wonya leke ojo hele de konume ble Christo subo me wona ekpom na la ganya wonye ro peremienti egba owu ele nyepom adoma ko peremi mi po na we kura la egbe na peremienti mi afeka fo jesi 0243 mi afa momo number 0243408086 ama ba bia mfia bede ahia wowo ble ahasi wowo enu de kai wonya le de konu mede le ke uchole Christo subo ma leke ucho hele Shekina dofa enye amagbe dofa de ikele efenyi gbaji fifi ogegem de ntovuvuvu ma ala ba mi gere ne gere egenu tuma Shekina pomo gere tefema enye amagbe dofa de ikamagbe uko dowo mi dolele yuke enye ntila me do abekuku fefude nama amade lia ne la foji de malo ire nugodu akpobe koku efu edenavu akpobe akpede jesibe amado la no ya foji a ope koku ope nu ya dona wakpe fufu afi ogbugbo ire me do lia wonye koku fefu de nama amade lia ne chua ko akpobe efemu le fude ele totron plutoto do lia onye koku fefu de nama amade tolia bali le fudem na ya koku fenu glepo sogbo esese be egbe keke amela na no ihe maglobe koku mele enchiu mebo na mo Shekina dopa wa machi sesande ikewu na nkwebe Shekina mischa nenye be mokpomo ayide tefe ike nye Shekina tofe dopa mokpomo agere tefe mo okra ida mashi jirape de siade ike leve nyigbaji la mashi ya koge 0244 941428 owe ya yo tepesia tepe ike la amashi ya ne hien le gbosusu de siade ma wasile kage
nene makan dolele vovovo amade na tsoko be yomena no yedum amade na tsoko be ye pepodo malo domo duame dodua aglobe se ko nyanye domo le fudem na menya nue pe fudena mo onyo elebe na yede shekina do fa alebo adu po na odu po nuye je na dolele ma epa machie na gewalawo shekina to gbogbron fifia be menye amehia me vanye gbayaji ko lebe wanye kono amado pe kochichia do mahi anumanyi wade ewe ba mavachiko amade ha to a dolelade ike pe nkume yire dolele mantika bawa ewe ba mavazuko no egba eyi debe na yide shekina ava pogule pe no dokio ela be kele do tubi megba ele de kakpime yele glom ne sese mo chore kele mo wa ne va chichimvo va gegere pe bla atoma de vi kene kpoji kura gbo ekojuju gena o yehowa ma o modura ne ma o shekina do pa le klalo abecho ya no kragon braragbe ya no soga ko popu jefe ga blete pe ka o kuragbe ho ho do pa jango keke house ho ria ya uragba akachi amagava hotel amade kemefa akachi po no be magava hotel a ne gara akachi do ma area ka me do tepe ma le hotel ma le asiye ya moto chuchuko na cho gigoji a atogere miama agara magava na cho afla ugoji na do station ye ya moto pepe atogere dusima kemia po amade ke me gere soga kopopo ya machuge egbona soga kopa amachu afla ugbona soga kopa la machu adido mo gbona soga kopa tepe kai do pale na machu agegbona ba soga kopa ahobudo pa Kenya bread market budo pa ye ya ala dusima na garama state na ko jibo ko re pogele state na jibo ko pa ka jiju tukwe vudola do pa nkuma kana cho soga kopa ha na vai na cho adido ma na vai do a ajagara aba apabojina ko dusima bread market ala dusima yekwe na cho afla ugbo na va do soga kopa atogere miama agara bread market ya kana le mongaji ho budo pa station na kwe okuli odomikpa magbabajege be ma le di black pa ma fi meji afo Moses ebe mi apo problem alo mi apo nu keke mi hehema enye kpodo be na ponu chokpodo nti ala be mi nyanwe be vonovi gbanto plevel ya wo be achukleche va kpodo a enye nyama enya vivli ke mi le vivli ma ike gomesese me va vamu tobi me di be na gba me na mi ponu chokpodo nti me glo va yikpo bere pe wo na afo mi na mi le wo mi jagba be na ko pen ple paper alo agban ha ko dadi na no nwulom dadi me glo va yibe le nkochocho le de konu ma na madeji achu entuvi eva mi yo be achu pleche voa de konu globe nenye be vonovi eve ma odo moto de ka ku alo odo moto de ka tromegba eke chiagba omega wie be achulo eche hu ama matrozo kpodo le mi afo nkochocho me beji maga kontieke le nkochocho ma ne amade le do amade ji ntu eve ye ntuve ma mi le yon be achu pleche ye achu tromegba eche chiagba mega nyeche hu etrozo kpodo no zube achu eche ku ye achu chiagbe ha achu ma mega nya achu enye kpodo voa nenye ba maji ntuvi eton yike obe amanye etona ntuvi toma ntu gbanto ye me yobe kpodo ha fia yo achu eche akpledo tanele kpodo sema nene mai wole ne ide nyonu kpaji ha nene matututu iwole na made ji yi ple yicha yo zube odumoto ka tromegba ame susua nenye wi susua meganye wi hu nenye wicha susua meganye wicha ke wicha ma mi wi be gage nene make na maji nyonu dede eton gbanto ami wi be gage eveli anye wi afi wicha akpredo megabie mbebie kure enumanti azon tobi elia me babia so tobi go hafi mi ajogba ame ya pe babia nyebe ma wunu kwa mabio ama pe babia nyebe tobi ebe zigedia na nyebe efie wo no anyi de ha chuchu ade mede du ade ma na nyebe efie ope fie gadu edu ope fie ga no anya ye kpo na be zigedia efie yu kenye pe kom efie wa
no nu fu ma de wo de na wo fa vo eda wo ge na wo fa vo rabai afi fu na no le de kono fa bubudodo tefa na nye be efie wo no anyi de ha chuchu me ye fie ga no odoma na nye be efie ga fa vole fa bota alokra po na nye be o ge fa vo dara bota na nye be efie edu fie de sia de dibi afonu a elebo wa ge wa vo ababubudodo na man tamaya bubudodo na makwe wonye menye no bubuare ke onyo tobi amade ikene oliese yi kwa ano ni otogbe woma nuka tututu le fudem na mama infection are magara pamangoji e handole kukia mokhamo regara nka miama tripa fotoma ye yigata chuna lama fa manyu ado kukia do yekana dona mangoji ya magara oyo ni bokoko nkurumano jojo na mako amachili ote wona na mama ojo amachili wona no nya nikubo ajebo wakpa oto maga fiego no nya nikubo obo ajebo wakpa ke amare hali anele ese ko asifufu mala do lia amaro le kura manye be stroke yellow dadio gba va apobe no lenu ko pasi no fufu mala ama ha jeshi ade ana lawun ko asifufu ma jeshi ade manye unjo jiro ko ye chona ko echo vukaoma tana yeba na laji gele bagwamu ya tan na popo tan vana popo domawa atan chona jihangbo atan chona vukao katama ya tan na liku wasifufum alo na ya lewun ko na popum ko agona ba amalo ya woto achona hachunonoma okay amalo to achona hachunonoma le miape medical lo miape no sosro ku de amegbeto pe de di no no ma aha chununu aha no no vivo egblem lamentia egblem fu etana janyi glodo ama aha chununu na janyi glodo e ko yo na ba alcoholic fit etana touch na honhoma aha chununu vivo etana na ba na gbojo le ntuma magantuma no go etana ba musala kama gashu nogo wo vote na vai po colon cancer hafa amade kela hachunu ogbe manudumo apobe edro ofa mapomo alama kuma na ho anotetem awa banuya ogbe lolum prototomo enumo to bi amagbedo wala abemio shekina prototo da mite ho na mama odagba o amagbele mi ashi na mi monwu vole mi ashi mi kona khona halamashi mongu kakama dolonloge epea amana lwanu ready be ajijo hanu no ihanya kana man to mala ni gbogbore dashi yin amali mi ko na ma wale ama ha dolonloga yi afi owodo amali mi ko na ma wale jarali mi ko na ma wale na amili mi ko na ma oshina kana man lo siore yinya ta no lo se ko ojo da amachi hali mi ya magbe li mi dana mi wa man don to mi dana mi daga ku ka ahanu no atote kra maganugo yesu ye babia susu eto nawo de wona yaji gbanye be ntuade lia edodon kpro nyonu nusalenti ne nyebe odu abama vanchuma meji view no ka gbe wochu yeleke wocho helele shekina heba center akpobe neba ntu kama javio azospemia lela me kana la azospemia ikana leviara kama le epa mtu chimoa matanfodogo ya majina viara ka kwawa iha no va shekina heba clinica me kpogaba ahanu noya iha tan trachinama alo nuka efmo vie doli agbogboma yo ji aviro ebe view kata le gbogbo amara pe babia pledoma na donti afemi aju amabe nenye ba ma de liku le kudim menye beta mo bubore kala maji fu vo ba ma na no kudim pretodoa le ke wo cho helele shekina na mieva mi wona lo dokpo na makan amarelia sukri doile nchi amarelia akpo fu makansa amarelia adofufu kan hanana pa
vita medical laboratory analysis mi wona na ama obu kama akpowi na nya to afina nya na ebe gbogbo me ha gbogbo mo jojo ama onya gbogbo mo toro ho li ola kukarama ana okukodin gbogbo mo toro usala madochipa amadora na ola ifa khoma uhana lo khoma ayoga na va khoma wa gbemu chuchu na ukako su dono lo abaji ata amukata na va Shekina Herbal Clinic mi ekpo na gbo Never Shekina Herbal Clinic mi ekpo na egbo emanye Shekina ope ngogba me dapo manya bro na papa be ewie oto enu de keke mejibe mando apoto ya hafa ba bianti ne kpikwa alabe mi awo ne mi pa nkwenye kuke ye nkwenye nye kuke James amenyega Tobi medibe ma bia oba mi apa mama gapo nkwenye dapie mokpo gomede de kaile ne dapie mokpo ha monkwe wonye nora mare yon be dapie mokpo ha monkwe wonye apare motoli akpo ba esi ayi wole jijoma akemela pa mama kplu otamanya nu ejojomo amacho nko be dapie mama mokpo to enye Shekina mejibe nyi chokosra igbo na miele wona vivia de dege to makpere mi apa wona onwu eye enye be ameve via de ikene jeshi iko kule mi zokpo vai mi de school vai secondary school GSS vai voike mi dole secondary school university va seregba mega pa mama po menya tepe ikolo mi apa no vivia de ikebu mega seben kokpo wa wona yaji mi apa kapo jesi ike onwura na message so to ji ike 0503447550 nenye be lam ehiena mema menya tepe ikolo do ma hia mema wo ha le wona yakpom jagba na nwura ma pe nko ike ne nya na echu gomejiji anwure ne na kwedola mi na mi va wona ja mi la mema pe nko yo gebe wasi mesi wa me ike le bebie ma bi amama tabie ma na onwuro nko tepe ike ne le ama pe nko mega pepo nenye be suku ople mi depo na nwure ne mi alebe ne mi va mi le hlenge albe tepe tepe ika mama la ele pe no ba ko gene mi na we meda ko manya bro na mesia me tepe ya yi Edem no gbeto be na sedo ni nkwenye Torgbui Akorsu adenlia emene nyu na mesia ma bye bye. Herbal Clinic fa don no la Torgbui hoda asamachi evelia kliko asakoko jifia ile amogbo ofuyama mangbedo na micho Shekina Herbal Clinic Shekina Herbal Clinic enye doda fa ikena zana magben tontonto Shekina Herbal Clinic zana magben tontonto kodana doy doyelo abe kochichi gbagbado sokludo subodo vukamamamia vukamasa sarama nchi abimakumaku nulodo manye
ye nya do da fe kana da do gbagbado abimakumaku manye a eya ba blawo aton na fa hama eye manye a na wole nyonwu malanya na nyonwu manya na ita oba manye lo na wole nchu a manya na yo ba manye lo lokona pe nchu oda sikoto kuma ba gadago lawo sigboro fupan le vokuka ye pa nchu ma hojo anu van gbagbagba nana nfa jon ma ha no jobu ma no van anu fiem anu tem pa anu tem pa ta ma ro kura po go ha ye pe via je bo gere ko ma ku ta fa ma fi o pa jina jama ta achi anu ta ma vi donago edole yellow edole vijimi edole white edole aba flowers akona ye donago ka edole ha ye pa gbosu suma woni ba fu ha matantonara manchi o ka Shekina Herbal Clinic kuna va afia po doyo amachole mi ashile Shekina Herbal Clinic ye kani ko governor nanu ni ko vo epa jivera ni ba nanu sala nyoma kaka vijido make wo dogocho ta jibera no chike kana adira kan kuna jivi Shekina Herbal Clinic faka fo mo enya 0244941428 0244941428 Shekina Herbal Clinic kana va edoyo poga akachuchu poga edodo poga Mwenye mi gbo lama to joji gbo to amatan chona manye ha gbo asravo ni fever se sama ha mi Daniel Shekina Herbal Clinic na yo mola no si chom atara no dun se ojina no ojina no chom blo tomala bere domo na va Shekina Herbal Clinic adoyo poga now mado liye no hudom ikana fufutoto la